Mecha big omna hostel hitso mundanga changa lekhazir tura local te omna tan chuan mi inlua emo PG emo ai chuan ahim zok tura ngai na om china mase Andhra Pradesh sa mecha hostel pakhata chuan warden le aveng tu anum chung le mecha cha ulu phalsakan ni chungpuin zirlai mecha pakhat chu rong takatha ani tlata chutwal thina thleng an chui chuan mecha cha choni lovin chung ko tam tak chu ati chiani tunchuma chuan ayasha mirai chanchin kan ngai thladona Andhra Pradesh sa thubai rapthlak ber pawl le chinfel har bertian soichina ni tenali Andhra Pradesh hi Krishna River kama khote takniin chu khwa chuan school pakhata uma chuta chuan zertir tu pakhat Said Iqbal Pashati mingpu papakhat athoka anupui samshat begam po meche college chuan lecturer ania annu pa chu zertir tu ve niin annun chu classroom exam textbook chok duster le zerna kai noin ahwal vela anthokrim donin nun tlang tlam le hadam thlak takan neya mase an maluka chuan andam chunga annun thlak danglam tu tur an theingil to ngai lo tur thil chuan alo muak reng si ni vanu pakhat Saida Ayasha Mira anneya ani chu bachelor in pharmacy first year Nirma College of Pharmacy admission amu ve hlawa chu Vijaya wada khobul luka umniin ankhwa tinali changchuan hlave takania chuwangin Ayasha chu anule pakal sanin khodanga au mangai tani apanin chuan class anchan main azirna mun turte hostel omna mun turte chu anve endun thlapa uluktaka hostel tour an enkwal nuwa chuan ahim ber turle chaber turan ngai Sri Durga Ladies Hostel West Ibrahim Patnama chuan an thlang ta ni chhongthum niin warden oma security om thlap poka kongka po an khar khep hloma ponlam mi tan chuan du alu chhuana mai chi ni na lang lovani ven himna a khau mel boka hewang tak hian apa chuan helai hostel hi thlan sakania ngai ngam takina fanu chu khodanga lekhazir turin anda ta ni Ayasha po hostela chuan in thiar lutin atan chuan engkim chu thil tharania thlani thum chu ha dam le buana engma omlovin aliama chemistry pharmacology biology le thil dangte azira hostela meche dangte nen po anin kom nge to hleya aishai ruma hian hostela umve dangten makti te umayan neya muslim meche ani chungin hindu sa khozui tu zalina swal tu Sar Aurobindo thalaka oma hebaka hian hindu sa khorin na le Lord Venkateswara thupuite po ashe mema engsa khwa po pum thiam le shethiam mi takni nan sia a mani sa khwaru deuta ne ro an ngei tok po atling mai thayani December tha Christmas chola lo thlenga me chetam jok chu chul mangin anin lama an howa mase hostela chuan chambang ho velote po anom thawa Aisha po chungzinga chuan telvein ti chuan December ni somni paruk kumsang ni pasari zan alo thlenga adira chuan engkim chu apa ngai vek mi songsongin chon eya anti dia chumi nuwa laitan dauna me chia zongzong an ruman luta mase chu san thimmuk kara chuan chu hostela chuan thil thlenga oma rapthlak takani December ni somni pasari zinga chuan Aisha room kongka chu an va honga until mu chuan a chhongin a mutu te chu an che tuara Aisha chu thesen tam tak nen arum bolin chunga chuan sarwak ngal ngatin nunna nei to lauti sha takin alo le teng mai ni tenali lama anule pa ti chu khol ngalan nia ni danga an phone ri pa ngai ang thawa ngain phone chu an han changa chuta Aisha te warden pasal chu lo niin Aisha te hostel lama chuan arang thei ang bera kal turin an shila an fanu chu atin muna chatwak lo thu ashilani Aisha nu le pa ti chuan an fanu chu adam lo khosik sang lutuk damdoin lama kalpuya nga yani ringin in lama poisa an ko sa zong te chu sen sawatan tin an kenga ti chuan Aisha omna kholam chu an pantani warden pasal khan thil thleng zong kha ashil vek tu lawa an chi ai lutuk a hlau wangani Aisha nu le paten hostel an thlen chuan
kota mitam tak chu an lawin hor kho man mu chuan an reu ru chu anum lo na zwal hleya an ngai a tha to lo hle ni ti chuan an fana omna ruma chuan an tlan chho hlok hloka an thil mu chu an rin phak ba kani an fanu nei chun an hmangai le an phakang to ka an duat ve emem chu bolina sarwak ngal ngatin thisen tam tak nen chuan alo le treng maya en mai pu in nu na nei to lo ti chu a sha tani aisha chu a om zona chuan sketch pen hian thilain ziaka h prema chiru tha tin ain ziaka telugu chunga ziak ni in prema chu mangai tina niya chiru tha chu keite che khat lan chak mai chita soina ni aruma chuan le khathon pakhat kutsiak an mutela chule khathona chuan hostela meche umte nena ngai dam dil na niya aisha atha wangle a khoi chat wanga ngai dam dil na ni atopa thinlung lem laflem chu azyak tel boka akuma lukham chu thisenin achya sen veka ahu nop mai ni tol thatu chu aisha e atha nuwa pohian ruma chuan hun engmu chen chu ala umti chu nu chui tu ten an che thaya arwang chu Vijayawada Government Hospital postmortem ania doctor report chuan aisha thi chan chu manru bille ritak manga chutemo wake mo wangani tin antar langa aisha chuan indra rinna ani man lo wangin aindang man lo shimani anti bokani nu chui tu re chuan thil thleng chu an han chui le ta tol thatu chu jingdar ni vela ruma luta aisha chu amu hila khwa avo em wangin puan chuan ain lukhu pa miswal chuan chuti lai tak chuan a chuwa aisha chuan indra rinna man po anei lo ti chuan miswal chuan bathroom lama chuan nuk phein aisha chunga moilo taka khosak nuwa a oma chuan sketch penin thu ziaka lekha thon nu che in ngoi ringin room chu a chwa san ne nge in an nga ya hostel om me chedang hian thom engma an shat lo dana zanlai an mo thil tui wang lai takani an jingani nu chui tu ten thil pakhat an shat chwa chu hostel gate chu ain khar thatlapa chut chat na emo engma umlawa bangalon kaina nu ma an molo bok tuimo chuan miswal chu hostel a chuan alu tirani lo chuan hostel gate khar main tuimo chu hostel chunga abiru tina ani thei bokan tia ma se fin fiana an nei lo chuan tu ma rin hlel turpo an nei chuang lawani forensic lam chuan sample zong an la khoma APF Forensic Science Laboratory Hyderabad ta Anthona mase police officer pakhat chuan chanchin pumi nena tualthahna mun chu oluk taka ven himani lawa fin fiana po a chenwa lang ti chu arin thiam the mai tin alo suyani Vijayawada khopuya chuan he khe sungchang hi adar ne hleya chuta chuan ming pakhat langsar tak mayaran oma a ming chu kenura sati saniya Ibrahim Patnam Gram Panchayata answer panchniin apu chu Keneru Rangara waniya Andhra Pradesh Municipal Administration Minister niin Deputy CM rank kani mase engwanga aming chu ron langsar ngot nge ni enge meche hostel nen hian inzum na nei Sri Durga Ladies Hostel Aisha Hostel omna a anwarden kha Keneru Patma aniya Keneru Patma chu nichena mingron langsar kanti Satish nen hian anin she chhaleya Aisha te hostel a hian Satish le a champa chu an lengrut fau chinin an suyani he thu hian police le chanchin bumi te beng a thleng thwaya police te chuan man la nga la Satish chu do soilo test na polygraph test an nei tira zora somni siamin zora panhi chu apal tlang zawlawa thudik soilo angina lang zelani amai ro chu polygraph test chu courtin thutlinga apum lawa chu chu mi zong in an sha ma se nu chui tu te tanero rin hlel anum le lo an sha theina tan chuan thel changkai takani thunga shatis chu chataka kalter le ani hemi nu lok hian police ta chuan ai shai te khwami tenali mi chu mi pathum rin hlel thuwa an mana Farid Badri le Kishore te niin ayasha te khwami anni wanga manania ashan pa a case nen inzumna annei wanga manpon nilem lo ni engam zat dopin thu an zo fia nuwa chuan chwa zalen ania until ti swal engma an mulawani che kang chu
Vijaya wada khwa chu Aisha chunga thil thlenga wang chuan thin rimin anal hlwa hi aniringota kongpui dunga norna an huai hot all lova NGO shang te student union te zirna in shang le mi chedik na hum hal tu pol te chu konga thin rimin an outwal twala Aisha chanchin chu chanchin thar le chanchin buwa chuan alang cham chi bokani Aisha nu le pa Iqbal Pasha le Samshat Begum te chu chanchin pumi ten an koma Iqbal Pasha chuan camera ma chuan chiang takin ka fanu that tu chu ala zalen ringa police ten tunge ni an shia mase an man ngam lovani atia Aisha nu chuan zirtir tu kan nia kan fanu hi phumbo tur ni lovin le khazir tura khodanga kaltir kan ni mase hetiang hian kan chunga athleng ta si tin lung chetakin asuya Aisha boral dan chu alungoi thak lovin policein an na an thok chelawnia shiatna alen ema wangin thunai tulam norna nain norna chu alakal muk mupa boruak le norna chu asan ema wangin siam hausa chuan Aisha nu le pati chu kawania meetinga chuan Aisha nu le pati be selo tak chu athleng ta ni siam chuan zangna tumna poisa pe ka tuma mi pui norna tikha khapdai ani theinan general pui turin atia siam che dan chu maganti in tuemolaka chuan thunai na ken ko an ngam lo tak takimo ti mai turin anom thlatani kan thei top kan chuang ti tak ngial po andung lova Samshat Begum chuan siam fan kani china ase zangna dumna min offer khan ka ham hai hle che swalpal wanga te hi chuan zangna dumna anin pe chin mase kan khesa hi chuan tiluina wanga tualthahna ni atia Samshat Begum chuan huaisen takin siam chu heti hian a chang leta in fanu chunga thil thleng ni se zangna tumna poisa hi in langem tin a chang leta chanan pe theilawani hemi nu hian maktak main Aisha chung changa chuan do thuleng aron dar ta vaka tuima chuan engame mo chu a khel chiang ani local telugu media chuan Aisha chu apute nen in lai china tenum tak na yangin a chwa apute nen anin lai china tenom taka wangin tualthahna chu athleng angin an tar langani police te chuan an chhuizui ngal chata Aisha lai chin te chu stationa kawania apa chuan camera ma chuan kan chung ku zinga hetiang thil ti du tur hi kanom lo ka fanu hi chutiang mi ni lo bok atia Aisha pute poin she omatin ari runa leya Aisha nu chuan kan fanu rong taka tha sakan nia moilo takin a chanchina thangzuya a ferlo tak zetani tin lung chetakin asuya kar khata liam le chuan Aisha chung changa thu thang diklo tak po are vetel teala police lamnor na anasale saubok ti chuan reilo te nuwa police te chuan twal that tu an man thu an puang ta thuta a ming chu Shivan Jain Yulu ania Vijay wada khwami te chu thamwang takin an thohwaya masereya dailo Shivan Jain Yulu chu thu zo fia ania blood test ne ania handwriting test an ti buka mase engma mu chwa tu rom lo Aisha thina nena inzum na emo fin fiana engman mulawa chuwang chuan an chwa zalen le ta ni heti chung hian police commissioner pathum te chu son kwal ni hin case khoi tu chu anin thak zot ringa case chuan ma a son mo hle ni Shivan Jain Ulu an chwa zalen nuwa hian police chuan mi pakhat Upendra Singh chu an man li a ni som panga vel chu thu zo fia ania mase engma mu chwa tu ro chuang lo police te chuan kongdang an dap le a chuta chuan mi pakhat Raja Monji jela aming Gurvinder Singh Anan ladu tia an kau chu rin hlel anile ta a chupa chu Vijay wada shwainin testrang shang nayania crime scene ketnyak le a ketnyak te chu enmil ania ainmil lo mai ba ka December ni somni pasari kumsang ni pasari khan ladu chu Raja Monji jela oma record po a thlapa jail hi achwa san lo shim ti duty te poinan shat poya tiang hian an merin hlel te chu an filim zela an chwa zelen chung hian thlakwa lai chu aliam ta derani case bo zuinan hian noi somni panga vel central ani to a police officer za somria chuang chu case a hian tirlu an ni to boka commissioner pathuman thak to a engma mu chwani chuang lo
August ni som pasari kumsang ni pariata Krishna district bula ansa goram kholian vaklo pakhata chuan mi pakhat Satya Babu a oma Dalit nam Christian Merithei ve tak kumsom ni palimi ania kuli na athok china Guillain-Barré syndrome GB syndrome anti natna chunaya ake pani chu achaklovin amang ve trok ani ber August ni som pasari kumsang ni pariata cell phone rutua poniyin manania ti chuan he thu boy ne na in kai noi thil anjin lau taka chuan nu chui tu de chuan bung thar an kai ni in alang ta ni Satya Babu manani nuwa hian police ten thu an zo fia chuan phone ruk tho chu a phana sa hleya ayasha tha thoi ero ain puang ni in an suya athisen le thil dang te sangai an han te sa aishai taksa chinga mi pa dna an lak ten en chuan Satya Babu dna chu ain mil thlap ni in doctor chuan a suyani mase mi pakhat ke po pen thlei theilo le ding thei trok chu hostel bangsang taka lonin floor ni na alu druwa me chemu hil chu a thata tu man an chilau ti chu thil thei ani donem ni le athu boy ngai to ani chuan court pona Satya Babu no Mariama chu atrapa afarno Satya ma chuan ka una pa chunga hian thil diklo tak chu thlengani atia aishai nu le pate po chuan Satya Babu chu manani thuan sha chuan ani lo jok chu police ten an man ti nan suya Satya Babu chu an fanu thattu ani thein an chelovani Satya Babu chu damdoina GPS netna ani tak empty en fiatura shwayaniya endiknan nei zuwa Vijayawada shwaile taniya heta hian police te chu anin thla da hleya konga chuan dingin Satya Babu chau motora chuan an hutchia ele inlam boy puin an hlim dar hleya hemi nu hian Satya Babu chu theilovin atlan chuak ta a akepo mangtha hlei theilo chu motora changin police som pakhat te chuan an veng neilawa atlan chuak thei hi police lampo an moi pho hleya heng duty ho hi atnuwa suspend vekania ake ahman chat thei meu lo wangin Satya Babu chu Krishna district a man le niya jela anda lut le ni September ni somni pakwa kumsang ni soma Vijayawada Mahila Court chuan thutluk na ti chuaka Satya Babu chu thu boy pania thiamlo chantirin damchung lungin tang turin achung thorel saka hemini hian chung ku pani lungai takan uma rorel na diklawa wanga an fanu in adik na le rorel na dikla mu theilo ai shainu le patele system diklo tuka wanga do ta po Satya Babu chung te chu Raja Munji Central Prison thanania October ni somni pariat kumsang ni soma achung thongai to chatle dilna theluta mase kumsari lai chana a mulo nuwa topa March ni somthum pakhat kumsang ni som pasaria Hyderabad High Court chuan Satya Babu chu thiam chantirin a chwa zalena court chuan finfiana a chatok lotiin chengnoi engemaza chu zangna tomna peturin sarkar chu atiboka hebaga hian he inpuna a diklo taka inrol police le mani power diklo taka mangsong song te chunga rorel na indan aleko tur tho chu courtin apwang chuak bukani hetia zalenna anei thei chungchanga hian sumle painei loma se senior advocate buja tarakam le pichuka Srinivas te chu Satya Babu tan hian andinga hebaga hian aishainu le pate point Satya Babu hi an thlop thlat boka pichuka chuan police ten Satya Babu chu poisa pein he thu boy hi amati angapum turin annorani tin kota asaya Andhra Pradesh Forensic Science Laboratory an director Dr. Venkana chu police te hian thamin ruanga DNA an mole Satya Babu DNA chu ain milanga do soitirani tin asoi boka Dr. Venkanan hi heminu hian chui chianin case tanga forensic evidence chungchanga thamna ala ka wangle ati chingpena wangin man ani nge ni Satya Babu chu journalist pakhatin akomna chuan Satya Babu chuan kumria jela ka oma ka chatlai hun zong chu jela ka mangral vek kaukirle theipo ani to lawa ka zalin hun tu le rorel na dik ka mu hun tur ka ngak rei emema tuna chuan to vek to mase ayeshainu le pate to na le
ro rel na dik an mu na hun tur ro chu ala top ve lo ro rel na dik mungi se ka du hle ni tin asuyani high court thu chuak angin aishai case thui zui turin special investigation team SIT dinania crime scene thalak le file ti chu en chale in Satya Babu case file ti chu en chatle an han tuma maktak main Satya Babu case chungchang in siana file chu alo bau vek maya hei hi korta achung thu ngai twa chale tura dilna a thelu lai mek ani le ngala police le anchung lam mi thil ti theiten he khaisa diklo taka inrol te khan until ti swal highland ani lo nan an halral ani mel hleni October kumsang hi sompariat khan SIT chuan Satya Babu case file bau dai mai chu high court ta an reporta high court point tunge case file chu da bawa tunge in nam hnoi ti chui chuaka kali chunga report thelu turin thu pe ka chwani November ni somni pakwa kumsang hi sompariata case chu CBI kota hlanania tualthahna chungchanga FIR tharlak zialuniya record ti baw ani chungchanga po FIR thar zialu ani boka Andhra Pradesh police hwam chunga chuan hei hi nuclear bomb tia shiatania achan chu 2 he case an khoi chuan an na le an ni na ming chat na an nei deuh zela mase CBI chuan du thlan turan nei lo ti turati an ni chuan an ti mai zela nga yani CBI chuan investigator te mun thuma atir chwaka ansa garam khwa a Satya Babu ina kumriat chung do ta thu boy pu tok tu ngei mai kha thu zot fia turin an panani Satya Babu chuan kumriat chunga a soi chin police ten ti luina yin anin puantir thu de chu engma bele paipo omlovin a shille veka chumi nuwa CBI chu Godavari khwa a Keneru Satis ina ankala Aishai nu le paten he pa hi anjing hlelbera Aishai te hostel warden Melshat khaniyin a statement anla a mi pasari enroll niya anshia te pokha thu anzot fi anon le vek boka he baka hian Aishai te hostel warden a pasal Aishai chiante baka shati sa chiante po CBI chuan hengmi te hi narco analysis test nei turin korta an ngena hemi omcha chu damdoi manga har film kimche lawa thil in sha chwa tir lena do soi har zatora damdoi manga indop na anghi ni mayang chu mase kor chuan an test tu terem ti na anlak masak phot angai tur thoshila phalna chu hostel warden le apasal nena changchawin monia Keneru Satis chuan phalna pe velawa a chiante le aishai chiante poin phalnan pe heklovani December kumsang ni sompakwa kumsom pani nuwa CBI chuan court thope kangin aishai ro rau chu thlana changin an phor chuak le a kumsang ni pasaria mithiam ten anlati theilo mase sang ni sompakwa a man thei to advanced DNA technique mangin postmortem chu an ti chale ni nutan chuan hei hi nat non le na dik takania kumsom pani nuwa afano chu lepdo kana endik turin aro te chu rim khomania samshat begam chuan kan chung kwa in postmortem non le phalna hi kan pelau shimshima court order ania thakha chungin result po achhuak turati ania tina suya mase kumli liama report chu high court ta thelo anilawa kumsom pali aliam tareng mai samshat begam le ekbal pasha nupa a zirtir tunia nunpa ngaile simple tak nei chingkha tuna chuan courtroom te lawyer le camera te chu anni tinnuna betang deuh tho ani towa sarkari mo political lama changin chanpuina engma andong lawa anhlo mo ve chok chok te chu rorel na dik an fanuin a mo theinan an khoral vek to ni kumsang hi somni pakhata aishai chung te chuan Chief Justice of India NV Ramana nena chuan lekhan thona lekha chuan chang takin kumsom pali liam to malakta engma umlo tinan siaka nirbaya case chungchang te kumsang hi sompakwa Hyderabad disha case te antalanga Andhra Pradesh sarkarin meche chunga tharum thona wangin disha ek chu zankha thil thowa an pas theilain engwangin nge aishai tanero hitiang hi omve theilo tinan zota ale khathon pakhata chuan beile turin chakna pakhat ma kanei to lautin ansiak boka kumsom pali chung rorel na dik om theina na beya
Satya Babu jelatan laya atan poa o chwa sak chin tu camera ma a Aisha minglam chuak chin tu Chief Minister hial zona zot let tu nu huai sen le viak thatak nei kha kumsom pali nuwa chuan a chaw zauta a online at tak zetani June kumsang ni somni panga CBI chuan courta final report a theluta malak nana satak nei ani nuwa po danangin mason pui theina tur fin fiana pakhat ma mu chuan elawa danang takin he khe che kharani tani tu ma thiam lo chantir anum lawa tu ma rorel na ma shwailu anni talawani ma se thil pakhat ala ai chai ro raw kha kor rorel na nwaya fin fiana angin ala renga samchat begam chu voi khat atop nan korta kalin ka fanur wangkha min pele to ro u atharaw vin ha damna a mu theinan kan sa khodan angin kan vuiliam venge atia ti chuan February ni somni pasari kumin kumsang ni somni paruka tenali ai shai pena khwa sarkar ven himna nwaya aru raw chu anule pate hena hlan le tania kumsom pariat aliam nowa December ni somni paruk kumsang ni pasari zan rap thak tak athlen nu khan chu me chelenat tak chu anule pa hena akirle ta chawa tenali apiana khwa ngi chuan alet le tani heti zong hi ai shai khe sungchanga kan soi thayania voini thleng hian chinfel ani lawa hun lawra kal zel tura po hian chinfel ani po hi arinom to lawani he khe sungchangai ngai dante comment section lama lo soi vele ula like comment share le hype te kha a thei chuan milauti sak vele cheu turin karon ngen cheu ni